tsangwa ka yena Manyanga's the Commissar. So long as you subscribe, better subscriber. The subscription is very important. It's very, very important. Inakoka. So namuntlha ni ya vulavula hi the issue surrounding Oscar Makamu. Kahle ximunhu hatla xikulukumba eka video leyi Oscar Makamu. Na sungula kwale ndzhaku ka leswi swi nga humelela music video ya xidumbu xa Mkhekulu. The rapper kahle mhaka leyi. Mina I have a belief ya ku Sol Makamu a swi tiva ku na risimu ra Sini ka album ya Oscar Makamu, and a swi tiva ku risimu leriwani ri va ri condition na yena. Why? Because the timing ya ku release ti-photo letiya ti nga rotate ngopfu ku komba ku music video ya xidumbu xa Mkhekulu yi le ku endliweni. It was calculated. A swi tiva ku u endlela ku kota ku disturb album ya Oscar Makamu. Let me be veka straight sweswiwani ku ta kota ku disturb album ya Oscar Makamu. Se laya hina hi nga fika hi endla analysis ya mhaka leyiwani, swi fiki swi endla Sol Makamu a languteka as munhu un'wanyana wa mbilu yo biha. That's the reason why he decided not to release that music video on that Friday, because se a hi swi overhyping ngopfu ngwenyela ku disturb Oscar Makamu. Then when the song was released and seen, no like we break it down kahle ngopfu. You can go and watch his full analysis on that song. Oscar Makamu hlamusela timhaka ta ku u fikela hi timhaka ta Sol Makamu yena hi Nqambi hi Masagwadi, a hlamula timhaka letiya ta ku cinca beat Maseva swi olovi. There's a part angu cinca Red Boy Nhwanyana Mati, then Red Boy va kharola risimu laya u hlamusela timhaka to tala la ko. I won't go deep into nga fika a hlamusela timhaka ta ku hi yena lo vulavula ngopfu hi riff. U hlamula risimu la ku fana na Makhalanjalo ra ku famba la Sol Makamu nga tlhela fika kombisa ku hi lava vo Majojo va feliweni, mara va tshamaka va yimbelela hi swona swa riff. So the reason why Sol a nyiki reference yo Majojo, a nyika example ya ku tinqambi ta ku fana na Majojo ti loveliwini mara ti tshamaka ti endla swona leswi swi endliwaka hi Oscar Makamu. That's why Oscar Makamu ya hlamula ku hi mina wa luya u vulavula ngopfu hi riff, and then a hlamula signature timhaka kwalaho ku na part yin'wanyana yitsongo ngopfu a nga hlamula na part liya ya ku va tima munhu loko ku vhuma vanhu nga ka Pitbull. U hlamula leri timbirhi just 30 seconds. U te cinca Red Boy na ku nwa mati, la nga ku cinca vulavula hi ku cinca beat na ku cinca tune. Ivi then na ku nwa mati ku a nga kekeli ku vula ka Sol Makamu. A hlamusela ku n'wana loko se a za a hlata kumbexana loko za a bova swi vula ku se u fikile u va xurhi ngopfu. Se na yena Oscar Makamu karhi ku loko xurhi ngopfu u fikile hi timhaka ta Sol Makamu. So that one you can argue it sweswo swi lavisaka xiswona that song ri endleliwe Sol Makamu. So it happened ku swi fike swi khumba na Seshongi loko ni langutini, because loko ni hlaya that post a nga hlaya susa so i Shongi, ni na cheka page ra Oscar Makamu. Oscar Makamu ri posteni ngopfu ka vanhu lava a va ri ku xaveni ka CD na ti-USB. No one ivi se yena ya cheka the way Shongi a nga hi tsalisa swona that post yi na savage ndeni. A ngo raise opinion ku just opinion ya hi twiwa, a raise opinion ku offenda un'wana, who I believe ku she was directing that offense to Oscar Makamu ku yena u endla mali online, she gets more streams online and kumeka ngopfu egegeni and ku endla ku mali. Oscar Makamu i munhu loyi a nga rambarambiwiki ngopfu and yena a nga ku xaviseni ngopfu ka ti-USB. So I felt like she was offended by that part ya Nqambi hi Masagwadi wa navela ku ni tlula tinqambi to tala no langusa ni va tshika ni langusa. So I think that part ya Nqambi hi Masagwadi offended tinqambi ta ku tala, because lembe leriya Oscar a nga bukutela ma-award ka category yin'wana tetiya a ku ri na Shongi Rangane. So I think u khechixi leswi a swi nga ya ka yena a swi yisiwa ka Sol Makamu timhaka ta ku Sol u tshama rela award leyi nga ta ku hi Mr Post. A nga tlhela posta na video nga se hela 5 minutes of the announcement of that award.
kwala ka YouTube. So Shongi u fika a damarhela swo ka swi nga n'wi lavi and u endli mistake ngopfu. You know, Oscar Makamu vanhu va n'wi rhandzela timhaka ta ku i yimbelela tinsimu ta ku khumba vanhu, so they are attached to Oscar Makamu emotionally. So loko u khumba Oscar Makamu u khumba na vanhu lava vonaku muhorisi wa mbilu ya vona, u khumba na vanhu lava vonaku munhu la va chavelelaku, so a va lavi ku ta nchumu hi Oscar. That's why mi vona va ri ku hlaseleni ka xihongo sweswiwani is because they are too attached to him. Hi mhaka ku yimbelela hi ku loveliwa, u yimbelela hi vusiwana, so vanhu lava nga le kusuhanekeni, vanhu lava nga loveliwa lexi Oscar va vona munhu loyi va nga relate-aku to yena. And hi ku twisisa ku loveliwini, hi ku twisisa ku yimbelela hi vusiwana, you can't bully him simply. That's why naswona maka mi hodlela ku bula Oscar a di n'wi landzi straight, di n'wi ba sweswo swa ti-indirect, so na munhu loyi a nga ri ku o ka a nga swi tekeli enhlokweni a nga swi voni ku so Makam is bullying Oscar here and there. Ka ku sweswiwani hi te hi fike laha ngwenya. So all in all, what's gonna happen lawa i ku Shongi u lo ku loseni ka fan base yakwe hi ntsongotsongo, and vusavage lebyiwani a nga wa na byona, a nga beburiwa na byona. Let me tell you why I believe she got this gimmick ya ku va savage, ya ku la ku voniwa as savage, ya la ku langutiwa as savage. You huma laya Shongi a nga tirha ngopfu na vo Benny Mayengani. Shongi, she was there from the beginning loko Benny a kha sungula i career ya yena. So Benny a langutisa gimmick ya Benny ya savage, ya hlamulela tlhelo ku tsala swilo hi savage, and she got used to that. U vone ku ri ndlela leyi yi nga n'wi tirhelaka, and for the last few years yi n'wi tirhelini. Sharp 2 Shongi ti-events a nga ti kumi because o ba ngopfu. Let me break it down to you. When Benny a kha tirha na Prince, Shongi a endla leswi Prince a nga ri ku swi endleni. Shongi hi yena a ni ta vula ku hi yena a ri manager ya Prince Rangani, so she made connections with the people lava endlaka ti-events, with the people who were funding Prince, with the people who a va rhamba Prince, a va seketela Prince, who were funding him. So loko se va hambana hi mhaka ku the relationship that they had a yi va yi ri na middleman. This middleman ku nga mani? Ku nga Shongi. She went back to the very same people. If you look at the people who are booking her, the people who are funding her, they're the very same group like I for Prince. But because Shoshanga had Prince and the relationship that Prince had with them was through Shongi, so there's that advantage you come at the gig 9 ka Gaza Mgembe lu akuna nqambi leyi nga ta ku yona yi kuma ti-gig hi mhaka ti-hits endla ka post na Benny na group leyi na Washa Makhombo, which is doing rotation. Mara the likes of Shongi, Manflow, the ordinary market breakers ku kuma gig ku ya hi ku na relationship yo fika kwihi kumbe tsona tirhisana kahle ku fika kwihi na vanhu lava endlaka ti-event va nga hembeliwi. That's why I always say ku hi minkarhi yin'wana hi nga ka hi nga ku vuyiseli na nchumu. That's why JJ is always saying we must pay Gaza artists. Swi tiva yena ku tele group a yi cinaka swigazamende ku munhu u vuya na 2000 u suka kaya, u vuya na 3000 u suka kaya, fa a tlhelela kaya. I know swi tindla swi vekisa ku yini, but booking a yi ti-hit ngopfu. Booking yi ta hi ti-relationships leti u nga na tona na ti-artist na ti-event organizers. So Shongi, she's very fortunate ku relationships letiya ti ri ta Prince hinkwato a ti ta through yena, and u ti hlayiseni. Swi fana na loko madya malume ka ta Hennessy, loko i scenario a swi vuli ku swilo leswi na swi navelela. A hi ngo yo hambana na Hennessy ya wa nqambi fika yi kotanisa hi tin'we. Vanhu yi nga swi kota ku penetrate market lowu hinkwawo wa Hennessy because hi yona yi nga in charge of his career, hi yona yi tirhaka na ti-logistics hinkwato ta career yakwe. So what Shongi a nga ku swi endleni i ku yiva lokukulu a nga ku endlela Prince. Then the issue of King Tsonga, King Tsonga is savage, King Tsonga is savage, that comment is very relevant, and Shongi a nge endli nchumu laha, u nga huma ngoma every day. That's savage leader. So Vatsonga ka hina manyangazi khomisa no nga subscribe ngomelo subscriber. In the next video I think I'm going to talk about how it's very difficult for the artists later cut out the CD on the USB to penetrate the market.
reason why xinyora teka malembe mo tala so a nga humesi music ya timhaka to karhele ku va ntlambi kumbexani wa raha tingoma. It's the market. I think a ndza kuma karhi kwala vhikini reriwani ni break down kahle mi yi twisisa ivi nda break na the reality ya leswi swi vuriwa hi xona hi ku swin'wana loko a yo swi veka kahle a swi ta va swi dyondzisi vanhu swo tala. Hi Vatsonga ka hina Manyangazi the Commerçant u nga se subscribe ni kombela u subscribe famba yingisela album ya Deliver famba yingisela album ya Red Boy famba yingisela album ya Shongi not just Shongi mani ya Oscar famba vona music video ya xidombo xa mukhegulu famba vona na leswiya swa ka yivende xaku xaku.